West Karbi Anglong along district Akimia Parman saya mo kimi kedeng kapangceng. Karbi Anglong District Congress Committee pen birta mai kipha kasang terang pi joy joy pen puduma mir sikalana. No Doctor Nores Karbilo Charlie Asong pen medically emapan pinpur lukapajir. Kardom katniu sa birta thanbang nili junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. District Akimia Long District Apunachak Choknangji la soala mapan RDPC West Karbi Anglong District along Akimi Kikim Kirangasai kiklem pangcheng lopusi hamden rong supipen nilituma phirangke hundor kropen birtanang pali Akimi West Karbi Anglong District along asona sai kamati office ahem kikim kirang ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council penta kengkam kimi chijor pontang lo hamren habe chiri pharohini along le along Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Akimi Kikim Japan Vusik Krehinian EM Rup Singh Teron Japonsi Adimaklong along Palidam Department kapre junior hat bang pola so putha ta chengwai polo pan kenang so bang ke non son plielang ta so putha pasi ke damtang Asama Minister Himanto Biswa Sarma banglo so lama teng pen council ni tum CMM sar tum pen chengwai si pini bang ke council secretary tum pen ero yaso tum council ta banglo ladak son plielam si pini bang ni tum langlo isi bangke ciri baru si SP koloni apaan ni tuma asat tinggal apa adim lang namlo adun thu bangke grade 3 grade 4 quarter ciri pokai farman labang tani tuma adim lang lo pekenang sonai bangke judicial court ke ciri pokai nahi pucita sosial ceta nang po taso adim tani tum dak commissioner chairman tum cengwai sarsi secretary tum cengwai sarsi adim tum lang namlo penisi bangke dake secretariat building apaan kadue ciri baru ini puta frank puntang along le ateng ciri pharu phri so se cha long le ni tum dak lang lo la so dim long sem sar pu pang dak se compact dopo dak se VIP tum bo VIP dopo la penda si sport complex do nang po ka debe se dak phrang ke lang tang council pen lang tang ciri pharu phri so se dim si tum dak lang lo pana tun tho bang ke la so pana phia kapre pre jo ne hai bang ta pini che ba polo commissioner tum methang commissioner ang kang lo puta ciri krepho ang kabenai pusita lang tum rijablan BC department mang puta lang tum pek nang po halapu umna madung chiri pharu along le adang along SP office rong chingdon along council 3rd grade pen 4th grade abohala pen judicial court Akimi Kikim jadim ta lang chari dam thu ladak kachithana kinang sot alam abangke hamren Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along si chiklojon trok sorkara sai ke do anasai ta pachun ponpo Longli Kilang Damalong Pinang Ana Board Mepu ARO Joint Secretary Abarim Har Singh Teron Penchenglong Pinang An Kithekeding Abang Pubang Piatum Chitong Dunrinti Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Amepi Arpupen Kachio Lapen Karbi Anglong District Congress Committee Amepu Apan Karbokalam Pendipu District Congress Committee Sai Hemalong Vosik Krehiniani Birta Amai Padupon Karbi Anglong District Congress Committee pen Dipurong Supialong Kido Songasai Hemalong Vosik Krehiniani Tongsekot pen Birta Amai Phasi District Mahila Congress Committee Amepi Kasang Terang Pi Kaning Jialam Ingthansi Kasang Terang Pi Joy Joy pen Pudum Amir Si Kalana Pusi Congress Songja Rataning Tip Ningjela pen Alangli BJP along Men Chitha Abdun Etlo La Soang Theke Membership Lakha 70118 Henlo Puda Songja Ingtipen Pachetak Pontu Press note banaise ki apnalok dise aru na dhoroner jitu social media through ami kiba paisu video paisu je delegation anise amar former jitu district Mahila Congress president Kasang Terang pia aru Khorsing officer against district president jitu ami condemn korisu aru he allegation kita totally false aru ami jitu janu jitu ami district committee hisabe ami independent asu aru mohila hisabe hati independent ase maybe the state and the central leaders are not satisfied with her performance. That is why there is change of guard. So whatever allegation has been made against former ex-minister, we as a district congress condemn it and we are doing it for the interest. District Congress Committee ame Khorsing Ingti phan Anong Joshi Kasang Terang Pipen Birta Lola pen social media long ahok hialam pachi hoponlo Songalong Kido atum la soalam anu cheden de lapen
Surihini re inquiry sianingkan kedoji assembly election kachipahai ji aphan si abang Putin ta nona port chisik chidang pon loputa birta kyap aham phangaphan songja ingtipen pachini thu Karbi Lo Charlie Songpen Dr. Nangji Puke Hang Pasiksi Karbi Anglong Autonomous Council Medical Yamapan Ipak Pinpur Lopajir Pusinili Tumalong Birta Nangle Dr. Long Litik Sangse Mati No Doctor No Rest Rongmong We Mini Primary Health Center Long Pader de Pin Pen Dr. La Pen Nurse Tang Toy Nangji Rongmong We KSA Branch Pen La Soa Lamapan RDPC Karbi Anglong Autonomous Council Medical Yam Khonsing Rong Piapan Pinpur Lopajir Dam Pinpur Lok Bajirdam along Karbi Lo Charlie Asong Akong Chunbang Thang Sing Timung Lapen Area Sang Ho Tum Chetong Dun Karbi Customary Law Reform Board Pen West Karbi Anglong along COVID-19 a lockdown ahud Sang Han Ingti Jang Thugache Dorde Arong Arataban Kirap Pajir Pusi Dongkamukam Pen Elituma Pherangki Kelvin Terang Pen Katnya Salong Birtanang Pele West Karbi Anglong Langhan pen kilometer near Cap Sose Kahilo arong Chengbiri Kangnep rong Pi Okhi Phosang arong arat lockdown ahut Sang Han lapen ingti Jangthu kache dorde Langdam si Karbi Customary Law Reform Board pen Kirap Pajirdam Board amai pho Mansing Tiron alang likapin khat ateng pensi idon sang lin kep ingti sabun him lapen nukan kachirip ape mate max ron pon Ronghang Rongbong, Chinthong Rongbong, Lapen, Amri Rongbong along ta Vosik Krip, Lipen, Inkoira Kithom Angbong, Sang Han Rondam Jiputa Board Pen Pirangkia Pan Than Pachini. Ang Lipen Pinungutan Pan Lamso, Kichun, Asan Nakaraman Kilong Pon, Putan and Ang Lipan Kupilo Pon. Lipen Inglong Rat Panamasi, Kene Sang Jong Tumon Tapulan, Jong Tumla Alang. Masing teron chairman masing milu tumhan kahon kajen sopan sang nang ronji pusi ang chong tumunu pusi milu tumenang chong tumro So kirap kilong long ni kupi piaso na kirap kilong machin mo kupi pilong machin mo ano ba yan nilitan nang ninon kali nang ninon kilong pon kupi piaso kedeng long non kilong pon kesang lapen sabun inti pen halamas lancor la ini sangi pipon bangke lain longsor Chengbiri Center pulo dak kang lemarong do rong hang rong do pen rong manpi do rong cek do pen pu tirkim biarong do rong piarong pen pu rong pio rong do tanon jong bang ma kang rong hang kang lemarong pen hala rong manpi la soiria so sinun ke bang chot lang bagi kini tum non si ke bang thu lang apen la pen pan nili la non ke titang ateng pen sang ke pen sabon pen biskit pen ke ingki apen ka son max la hayu tan nili non ron lo la so teng sa tum hana non ron witpo la si la hu ke ron nili sarkar pen ke long la puta kali mate ko manele ko mane contractor la donation ang pi la puta kali lo nil mithang yongjung ka bori pen sin nili lai hui ka pi ka pe yer chu het jong na nili dak ni tha Non malam so borpan birta mo ton peksana Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mopi puthat birta along wangtulo. Kasang terang pi alang li Karbi Anglong District Mohila Congress Committee MAP anghoi pen COET lupusi birta long dun. Karbi Anglong District Congress Committee may phumate Minister Barim Khorsing Ingtia Phan Song Lapen Songja Phan Jalin Thekthi po akoi PC Vosikri Sia Nika Sang Terang Pi Alang Li Karbi Anglong District Mohila Committee may Pen
kachio alam perang ke aham phangaphan than pachini alang li lapen area sang ho tum komada songa longtong kaching be jine ke kladak pen chini nelang halapurina bepia phan mai pr pupek ponsi Karbi Anglong district Mahila Congress committee amei puang hoi vosik krehinia ni papleng pon thutang nu pusi birta longthu Angli tumba nakero pilo lasi nili paham Mahila Congress Presiden Arpunang Pekonlo lasi nili paham Congress kapang tang ponji apam se Arpunang Pekonlo lape nili ke senior pilo apot nili nakado kabe ke dia paham Congress kapang tang dia phansi nili cisik kon lasi pini Presiden ang hoi tani chini konlo kali ke damtang reporter tengke Lok Mahila Presiden Atumphan Arpu Pipen Aman Pipen Mondol Mahila Tumphan ke klempon kapang tangji aphansi nili cisik konlo lapenon ke bangji election sitame solo tum ong dung pen abut kapalong ji aphansi nili klempon po lapen cepadukko social media through আমি কিবা পাইছোঁ ভিডিঅ' পাইছোঁ যে ইনভিটেশ্যন আনিছে আমাৰ ফৰ্মাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট আছাম চেৰাংগীয়ে আৰু খৰচিং বিচাৰ কেছত হৈছে সেইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু সেই ইনভিটেশ্যনকেইটা ইত্যাদি ফল্ছ আৰু আমি যিটো জানো সেইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছোঁ আৰু মহিলা হিচাপে সিহঁতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে maybe the state and the central leaders are not satisfied with her performance. That is why there is change of guard. So Seba penon head jong metric asat lang kapaklang along Karbi Anglong Long Thomai School metric unwangwe laso alam aputhak district youth congress committee pen Karbi Anglong adi deputy commissioner aphan ipak pinpur lopajir pusinili tumalong birtanangle Pining metric ki un AI school aphan ing hapon pomate pave pon po asam sarkar tok lang minister Himanta Biswa Sarma pen kapacetak alam ke komantu neta chikroi dun thek the pusi Karbi Anglong district youth congress committee atum ningje youth congress asongja atum Karbi Anglong adi deputy commissioner aphan pinpur lopa jersey minister Sarma pen ki jong Karbi Anglong along school hum thom pave long le pusi arpong tur lok pen kham khe pado Pini Karbi Prime Time ang kilapon sa kang ton pekla, dumi thakmi, kurwang tu.